Економія зазначила вельке совітування за Заградкарог у Новім Sadze, на котрим участвували нашо привредники, a tu i odhuki na ščivi ministra poljoprivredi Branislava Nedimovića opštini Šid. Rubrika Kultura i prosvita zbere upečatke o centralnej preslavi nacionalnog šveteru Snacoh i piše o značnosti dostavanja Svjatosavskej nagradi, kotru koncom januara dostala osnovna škola Branko Radičević zos Savinoho sela. Tu izvid zos promociji knjiški Mihala Ramača dovolovanje jasnih vidikoh. Mozaik piše, preco važne že Novi Sad prehlašeni za mladežsku prestolnicu u Evropi u 2019. roku, a rubrika Ljudze, rok i život predstavlja Mihajla Hromiša zos Avstraliji, Melaniju Novak Živanović zos Kocura i Helenu Radić zos Novoho Sadu. Duhovni život piše jak preslaveni Kirbaj u Lurdeskej kaplički u Keresture, a sport o pririhtovanjoh naših fotbaleroh za jarnju čas peršenstva.